Gledam ljude, većinu, i pitam se čemu pamet? Čemu pamet kada i onako sve ima na internetu? Čemu pamet kada i onako svi sve znaju? Čemu pamet, reći će ti, ako od nje ne možeš da zaradiš? Ne mislim na praktično znanje kako nešto da napraviš i posadiš, nego na poznavanje istorije, književnosti i ostalog iz sfere kulture. Čemu to? Kome to još treba? Ako zarad pametovanja, to je besmisleno. Ako čovjeku zarad njega samog, onda je to također besmisleno. Naše je samo ono što možemo da podelimo. Ako nemamo sa kim da delimo ono što znamo, čemu onda tolike godine učenja? Čemu silna pisanja ako to nema ko da pročita? To je kao da profesor predaje praznom amfiteatru. Kao da glumac glumi u oboru ili štali. Pevač peva tarabama umjesto ljudima. Ne, stvarno, čemu pamet? Ako će tome da se podsmevaju. Čemu dubina kada je malo širina koje to spoznaju? Čemu biseri i neponovljivosti koji završavaju u blatu? Ne, stvarno, čemu služi pamet? Osim da bude kriterijum i ogledalo za ljudsku glupost. A ko zna, možda je i to sasvim dovoljno.